Ai le tala e whai il korisi mālua. Whapeo o le tausaga mua mua. E nofo lei au tafo al whai waso. Ana whapea leo au au. Wa iso le pe le vevela le mea le nae te nofo hai. Pa ia ua sao nei. O langona lava ua whaisi na vevela o le tūlanga leo o te tū atu ai. E mua mua na whawhelo I atu. E lau sunga ele taitai o le sauninga. Sunga le whawhenga inga. Tu sai o le taitainga o le nei sauninga mamanu. Tu whawhelo I atu foi. E lau a whionga ele li pāni mia. Lau sunga ele na uli ale mani toa. Tai o tamā o le tātou atunu. Whawhelo I atu foi le. A whionga le minsta o a onga. Whionga le whomai a ai ono Alec e ke Roma. Pea foi a minsta ka peneta. Sui minsta tātou fantasi le nei whamoe moe. Whawhelo I atu foi le pa ia. Bulenga mtanga luenga wa onga. Ai tai nane le pa ia wa sao nei. Whionga I asiasi a onga. Bule a onga. A onga le malo. Whapea foi a onga le kālesia. A onga tuma oti. Ai tau nane. Aunga aute. Le neifon tanga mamanu. Pa ia ia lii matamai taifa ia onga. Tātou iai. Fona tanga a mata o le nei tausanga. Mua o nau avantu lau whawhatai. I le nei sao whainga. Faiaoga uma o si o tātou watunu. Ia lii matamai tai faiaoga. Vai ane lava o tau pa ia ma mamalu whaleanganu. Whawhatai la o tau tautua I le atunu. Loto soifua o foina mo Samoa. O le mea moni, e lei titi loto sao, le atina e ina o le atunu. Wa o tau e whea ngai ma le whaafai lele ina. O alo ma whanau a Samoa mo le numanai. O se nafa e tā ua tele. O le mea mauti noa le nā. Pia na maalia I saunoanga. Tai o le sauninga. Pāpea foi le awhionga I le li pandemia. So let me begin by thanking you, all the teachers gather here for this conference and for those who are not able to be with us. We thank you for taking on the responsibility of educating our people. Your work is of paramount importance. You are not only tasked with educating our young people, but you are integral to creating a better future for our country. And that is not something we should take lightly, because it involves great responsibility. O le tofi Faiaoga, e loo manatu, e tutusa ma le Faiaoga. O le vala awina, it's a calling. O le tofinga mai le atua, tātou e nafa ma le whawhaileleina o whanau, e le ngata I le tino, o le mawhau whau, ai whapea foi le nganga. Ina ua tuto o tasi Samoa le awhi iwa se lauonu sa furu mane lua. O a onga sa ave iai le wha mua mua. Mo le tele o tausanga, o e kale sia sa taimua I le ao oina o Samoa. E le tuspa ia ma le potu salalau. E na utula I mailo tātou malo tuto o tasi. O ina
na ngā lulue so tau au ai loa le mālo mai kālesia. Faiaoga na mua i malai. Le atina e ino Samoa, iaoga e kālesia, whapea aoga le mālo. O faiaoga o lua i tangata whainga luenga, ala tātou mālo. O la lātou ngā luenga, tua awa mawai wa whai langi la lātou fōlaunga. Na whau wai si o tātou atunu. Na pupoto ai o tātou tangata, manuia ai Samoa pe ona mālie, saunoanga, tai o le sauninga, a pia fwene a fionga i pandemia. O manuia o tātou ai nei, Faiaoga na mua i malai, na asaina le ngasū o le taiao. O lātou ngā luenga, na whausi ai le atunuu lenei. Au te manatu o le winga lea o le manu lauti o le whanatanga nei. O ngā luenga uma e whausi ai le lumanai. Every action shapes the future. O tātou tua a na whausia nei, o tātou e whausia a tai au. Pei ona mālia i saunoanga o mawai. Tofu lava tātou, ma Faiaoga sa whawina o tātou o langa Faiaoga. O manatua i le so, nisi o Faiaoga sa whawina o langa Faiaoga. Ai ono whanafi. Na o iloa ai le tāua o le ngangana ma le anganu. O le auala lau papa e ao awina ai isi ngangana, isi anganuu ma le poto salalau. Koke ai ono. Na o iloa ai le tāua o le sao o le ngangana. Tusi ma le whaitau tusi. Whaitau i le winga upu. O na le se lea mai e whapea. O e le whai mai ua pula le whai. A ua pula le whai a lok tamā. Tā ua o le fia e awa. The joy of teaching. A inga e Sarah. Lo pule a onga mua. Awa uina u le tā ua o se si o manga. E whao Sofia ai le ola fianga lue. Se upu ti mai, ma se upu whamalo si au. Selu mo e vale. Na o iloa ai o le Faiaoga e le o le tutongi. Wa e selu na o le sifuru lua tā lalo na tutongi le lua vai aso. Bea uma o na tipi uma pei meni o ana lonu. O tafu fau olo. Na o iloa ai e tā ua fo e le sawa. E leo le sawa tele. O waua. Whasao na sasa whanau i nei aso. Ma le tō tele o nisi o Faiaoga uso. Tua whawhine sa iai le ngā luenga. Na lātou ngā luenga. Le tātou ngā luenga Faiaoga, o le ngā luenga e tausoa. E ao awina tātou mai le soifua au na isi, ai maise e na mua i malai. Lātou ua lewa i le ngā luenga. Their experience matters. We want new approaches and to learn from our peers and others.
Toe ilo ilo au metotia. Be your worst critic. Recognize your strengths, but most importantly, your weaknesses, your blind spots. Mato loto tausaga amatanga o tausaga nei. O le fesili. Fape feo na whafowina au in the nei tausaga. How can I renew myself this year? O le tani se tasi o tamā, a mata i o vaivainga. O ina e whafowina ai oe. E leo se vaivainga le iloa o tātou se. We become better people, better teachers, better human beings, better citizens of Samoa when we learn from our failures. Ia ono sae, ia lava papale, ono sae nai whanau. Be patient. Patience is a virtue. Ono sai be atele ngese suinga. Be tuai ona fua mai se ngā luenga. Ese whanau. Ese si o manga e o mai ai. E iai lava le taimi e suinga mali ai. If I was asked to be a teacher again, that is one thing I would change about myself, is to have more patience. Having more patience, be generous with yourself and your time with your students. O le tātou ngā luenga, o le fausia o se sio manga, e whao sofia ai whanau ia miti. Our role is to provide an environment that would inspire our young people to dream, that would ignite their sense of curiosity and inquisitiveness to be what they want to be, to optimize the potential of each student to achieve the best they can be. O te manatu, o le tātou tiute tā ua lea. I think this is our fundamental role as teachers. Every child is important, each unique and special. E le ai lava se tangata e le I whaia e le atua, e whaia fua. God created each and every one of us with a purpose. O le tātou tiute Faiaoga, ia whao sofia whanau, ia ausia le whamoe na whaia ai o ia, e le atua. Ia tau lana miti, tau le miti o na mātua, tau le miti a ainga o nuu, tau le miti a Samoa. O le tātou tau I fo I le nā. That is our ultimate reward that no money can buy. Ina ua e loa, ua iai sau I le ola o le tama lea, ma le taine lea. Whaina mātou pol kalame whaitau tusi ma le numera, mai le 5 tausaga I le 14 tausaga. We turned our old storage room into a small library with aircon, filled with donated books, not new books, books that we gathered from other people, and we invited kids to come and just read. They love it. The point is, kids are willing to learn when we create for them a space to kindle their fire and their appetite for learning. Fia whaamamafa le tāua o le whaitau tusi, ma le tusi. Leon tāua foia le fionga le pānemia. Ngā luenga
whaia e whai whiau. O le lui, ia o whanau I kolisi, ua fia e whai tautusi matustusi. Ngā ngana Samoa, male ngā ngana Peretania, whapea fo'i le numera. O si au lea 5 sene. A mawhai o na tātou au sia vaenga lea. Ia onga tūlanga lua. Ua tātou whausia se whaavae le lei. Mō whanau pe a o I kolisi. Maanga I atu I universite. Cannot stress enough the importance of primary education. Primary education is key. Reading and writing is key. Proficiency in basic literacy and numeracy provides that foundation for all students to reach their potential. O le lui lea, o le tātou sao le nai whanau, I le malea. Tātou tiu te Faiaoga. E le na o le awa uino whanau le poto salalau. A o le amio. Tātou o Samoa. A o whanau I le amio a le Samoa. Le whaaloalo, le usitai, le tū ma le savali. Whaatonu whanau. Aua le tū whaua. E le o le sasa. Le anga usai le tū la whono ne I wharepui pui o tau. Ai whaatonu ma oai. Whawhanga I upu matala. Telefina ngalo le tūlanga waiai a onga I nei ona pō. O le tad, e le o le tustusi 5. A o le toe sila lo loto o le tangata lava ia I te ia. Whape wheo na tātou fausia. So tātou luma nai manuia. A le tani lea. Every action shapes the future. Pe sao noa tai o le sao ninga. Every good action shapes a good future. Whea a matai. E a matai a te a. E a matai a te oi. Wa ia I tātou le fua. We have the baton. It's been passed down to us. Tātou wa tu lima I ai le ngā duenga. Whauwhauina se lumanai o Samoa. O lau ngā duenga. O au whatinonga. E manui ai whanau lalavaoa o Samoa. Ma maua ai e Samoa se lumanai manuia. Whaia o ngai, mā lo I loto on sai, I loto whapale pale, a ia o tau whaamalo los, I o tau lotoa, a wai le whaingo fie la o tau ngā luenga. Whala au whaasaina. O le lui tele leo tātou vai taimi, wa ese le sau o le ti Apollo. O e au maia ia mea, e le o se alofa lea I ne atunu. Na whaavae o tātou tua a. A o le whaamalepe ina o a inga. No, o le whaamaleia ina o nai a tātou whanau. Faiaoga, tātou ngā lulue e tafi e sea le nei mala. Ia auane ia whaina ai, le ola o ina o whanau. Sa whaila utala ina mātou au lotu. Samoa is at a crossroad. Tātou tutu nei le mga ala maanga lua. Le ala I manuia, ma le ala I malaia. Tātou whiriwhiringa nei e manuia ai Samoa. Tātou whiriwhiringa foi e ono tātou wo o ai I malaia. Teachers, you are role models for our young people, not just by words, but by deeds. Ia vea o tau mata inga le lei a tātou whanau. Ma ia manu ia tele
lo tau tula I mai, whai na ngā luenga lenei tausaga. O le whangwhang, o le mea whaidi a Samoa, ua lewa o na mou. Taimi mua na o whaalongo ai, ua ili ina e se tasi le whangwhang, tausaga na te nei, na aveila o talavou e whaamatamata I le exhibition sa whai le NUS. Sa ili ina ai e se tasi o tamali ima si o na whine le whangwhang. Whangwhang means to awaken someone. They say in ancient Samoa, it was played by our people to awaken the kings and paramount chiefs of Samoa from sleep. O lau whangwhangu lea, fua I mai e le fionga ia ngaru malimana Steve Percival. O ia le ona le Te Apapata Arts Center. Tamari I o lo owian toi fausia ma whaola o laina le nei mea sina tā ua Samoa. O maia, le nei whangwhangu e whai ma whailonga. It's a symbol o le toi whangwhanguina o tātou tangata e le tātou wola wala awina. Toi whangwhanguina o I tātou I a tātou miti, tātou wola wala awina, whangwhangu I tātou, e le tātou ngā luenga Faiaoga, I lo tiute ma lo nafa, o lo wala awina mai le atua. Ia o le nofo I lalo. O le au e ui lava o le fatua a le levano o wa o ina le melea. A le au tau ma whai pea, le au tau ma whai pea ia e ili le whangwhangu. In the hope that we will stir up the spirit of our ancestors in the past to carry us forward into this year and the future. Ia, whamalulu atu. A le langona se mea, ia ona o le vai o le au aunga. Ia, pauna le nota un whai al whai whia. Pamarulu atu. Te lo le stato fono tausaga lea, ia o sau o spoki le linga o le whangwhang. Ai a manuia tele, lau fionga le li pandemia, lau fionga le mista, sui o kapeneta, papele, sunga le whai whainga le tātou tai tai. Manuia tele, ai au.